Ekipe ya FC Barcelona uyu munsi umukino wahuje ekipe ya FC Barcelona ekipe ya Olympiacos mu bakinnyi 11 babanjemo harimo abakinnyi barindwi bakinnye muri ekipe cyangwa se muri akademi ya FC Barcelona yitwa La Masia. Ni igitangaza, ni ibintu byiza kuri ekipe ya FC Barcelona, biratanga icyizere cyuko iyi ekipe izaba ikomeye cyane mu minsi iri imbere. Abo bakinnyi barindwi barimo uwitwa Fermin Lopez Male umaze gutsinda ibitego bibiri mu gice cya mbere kabisa, n'umwana w'umuhanga cyane wavutse mu mwaka wa 2003 yitwa Pedro Fernandez Semiento yavutse mu mwaka wa 2008 n'umukinnyi w'umuhanga cyane kabisa na gutanga icyizere yitwa Lamine Yamal Nazlawi Abana mu mwaka wa 2007 nya Spain w'umuhanga cyane we mumenyere kandi muzi yitwa Alejandro Balde Martinez mu mwaka wa 2003 yitwa Eric Garcia Metri yavutse mu mwaka wa 2001 yitwa Pau Cubaris Paredes mu mwaka wa 2007 yitwa Marc Casedo Torres mu mwaka wa 2003. Abakinnyi rero bose banyuze muri ekipe cyangwa se mu ishuri ry'abato rya ekipe ya FC Barcelona yitwa La Masia. Ekipe ya FC Barcelona iratanga icyizere mu minsi cyangwa se mu myaka iri imbere kubera ko abakinnyi bose nkuko bivuze bari munsi y'imyaka 23 havuyemo uyu nguyu witwa Eric Garcia Matret kubera ko yavutse mu mwaka wa 2001. Rero ni ikipe itanga icyizere ko izaba ikomeye. This is STOREROOM TV, amakuru y'imyidagaduro ndetse n'imikino muyabonera kugiye kuri STOREROOM TV. Kora subscribe kuri YouTube ni STOREROOM TV, kora follow hano kuri Instagram ndetse ukore na like kuri Facebook, hose ni STOREROOM TV. Ndiko muri Pacifique, ndabakunda cyane.